now ban thir tu te in zawa in chi beivek tule vo in hi ni som hi pali me in rin ni ani a tuna hian Rajiv Gandhi Stadium wal puya kanom me kani vo in so hu dar hi le achan ve hian inter YMA football tournament round of 16 a Durtlang le Chawnpui te ani Inkhel dona Inkhel le chhehvel te karon Durtlang dona ni tin Inkhel masalanga kan lau ti to angin vo in hian Inkhel en tu te tan prediction nei le ani dona goal prediction ring dik tu hian ISL player jersey le chungdunga jersey moi tak andong don bokani chumi me ba ka chuan veng chhungmi in phalte anron cha chhuak zela Khuangpu chaber hena loman cheng zanga don tura omdona fence outing ber hena loman cheng zanga don tura omdon boka hemi loman ron tung tu hi Dr. Marwata Hills Dental Clinic nei tu ania achunga po kan lom em ani chumi me ba ka chuan fence ten vo ina Inkhel chaber an thlang chhuanga chumi chuan loman cheng zanga andong dona chumi loman ron tung tu chu pusompuya YMA zaipol conductor ania achunga po kan lom em ani tuna hian prediction kan chan dona ni 3-1 karinge 2-1 karinge 3-1 3-0 3-2 2-0 2-1 kan detang Durtlang 2 Durtlang karinga 3-2 in Durtlang 2-1 4-1 Durtlang 4 3-1 in kan sakang 3-0 Durtlang 3 Chawnpui 1 Durtlang 3 Chawnpui 2 2-1 in karing kay ni chu 3-1 karinge 4-2 1-0 3-2 Durtlang 3, Chawnpui 2-0 3-2 vel Durtlang hi 2 ani karinga Chawnpui hi 0 2-1 in kan chakaring 2-1 in Durtlang an chakaring 2-1 vel an lo mo le kati ang fan har sama shit tian tun bina chuan karin dan 2-1 vel yang Durtlang 2 Chawnpui 1 3-1 Durtlang 3 2-1 Durtlang 3-1 Durtlang penalty an chakaring 3-0 Durtlang 4 Chawnpui 2 5-2 Durtlang 5 Chawnpui 2 4-2 Durtlang 4 3-1 Durtlang 3-0 kan bai sai te 4-1 3-1 Durtlang 2 ka le lang pha Chawnpui 0 Durtlang 1 Chawnpui 0 Durtlang 3 Chawnpui 0 2-0 in kan chakaring Durtlang 3 Chawnpui 0 Durtlang 2 Chawnpui 1 2-0 kan ti tiang chu 3-1 tiang Durtlang 3 Chawnpui 1 1-0 1-0 3-0 2-1 Durtlang 2 3-1 3-0 si som ni phai Durtlang le United ang doin 1 tunain dar hi le chan ve ania Inkhel kan chan chi ani Inkhel main helai ro sura kanam khom nup mupa prediction lampang po du anga tam kan ti thei lawa zelo khop mai pasen hi Durtlang ania apol hi Chawnpui kan chuai mai ten ni anh bắt thì không về luôn tại tôi xuống khôi là xưa lâu khóc mẹ tôi tin mình hiện tụm mang in cắn là thật thầy là bóng chỉ cắn lâu khóc mấy tuyệt sinh tuyệt bằng in ghé mà cáo thì đón rất lâu Durtlang là mình làm phô lá Betul.
Còn chậm em để lắm á. Sân quỷ là mình sắp thôn này thôi đó. Chắc tôi sẽ thiệt mà hari không mấy. Rồi asura feel tùy tiết chứ ngà. Đồ angin an tum angin an khel thei don lo ve ve ti chiang renga. Apal chak chak te pon yang chu. Tuan din huna chuan Durtlang lama an Inkhel ri tlat mai Durtlang lam chonangai afeta tikia feta pelea maka san sang lora apetra khop mai nunga muang thim in la changkang ron nang mali to ka class ni ti dan beron bro Can try, as can try. Durtlang làm hiện nor let về chân tàu khop maya chân sport an miss nual to score mấy tụi ngay là Cánh lòng kề tuôn, nhiều cũng mà sửa chết
Durtlang yang nanti go thầy lo go chơi bóng chúng nó vào phẫu thuật hiện về phải kia mà tan phải kia mà là lũ ta Rikia chance goal là avat chiang em Durtlang in team captain Rikia mangai main goal là khung ta 1-0 Durtlang 1 Chawnpui 0 tuna hian kabula pashata ading meka enge voin an game te mudan mishil thayem nia when chu rinain khuwa ground na nona wang hian du tu samin an khel chuak theiloin ka hria ma se chu chitung chung chuan kan branch players te an theina le an englo na sang khopin ka hria farsa fa goal khat kan an nei kha alom omin ka hria kan van nei ni le ngei se ka du khop mai tuna hian kabula puti siama achume kat pe pusiam enge inkhel mudan ai am hu nom khop ma kan player te an tran fitness tha ball an thiama khoi lai person apo to chona pan lai turang hi tun farsa wa chon kalam hulowa ten mi poilam khomi ten kan troi om tha he hian an ma le po phurna na sa taka siamin ka thia ni le ilo awringem awringe katang khop mai pasien enge inkhel mudan kan mudan na chuarin Durtlang ban choi me hi a game a rim point kan chung nu wa goal a hian kan lak lo ni mai a second half a play chen tu nai goal tam hi kar be sei an khel amoi in a tha ka ti Durtlang ban choi me ti le lam Chawnpui po an thiam khop mai an defensive po trying ka sia Durtlang kan van doi si 1-0 chau lan le lam second half a chuarin ai goal hi dang hi kan la be sei
tuna hian kabula doctor cha te a thume ka ni inkhel a hmudan te kan lo zot ve zai don ni pucha te I voin inkhel te enge hmudan le I beise chho zel da mi shu thengem cái làm thing đậu chia cái lên đây bắt đầu mà là cho anh khởi hiểm mà các chuan Durtlang làm khai anh dominate tỷ chu chiang van tuổi phê là chọn Durtlang khắc chặt tura ngay là mà cho van tuổi thế này mình sống đi bằng anh này khởi đó na anh có đi xe chọn bị tan chọn chặt tura cho anh tỷ về phê ngay anh pasang voin inkhel enge hmudan te mi shu them hey mua nom khop maya cái này kan ven tiệm tiền thiam chắc ngày tuổi pon kan ringa amara chu claim combination kha full lai te omle zau thinin ga sia ho khating vela khan ani siam that chungai na lai om ve an khel thim thim an ka chuan an chak thel thol hlom boka beisina sang tak kan nei ani le paring nang min han shi ve lai hmudan te Durtlang game kho hot thakop moya le lampo kho thathong moi le lam kho defensive game Inkhel Durtlang khan attacking khel sela chu kha hai khanin goal kha alut ne min karinga chu ball an thalo ba ma an push back zela chu anin ge kha ati shot lo riu moya Chawnpui na khel chu a thain ka ria goal po na khum bel le chon karing tuna hian hei kan veng nu hau bula ka dinga ani hi kan chakan rin le rin lau kan zoi phei don ni noldi kan chaki ringem ring terem nge ringe chak nge yang chak nge don kan chaki ringem Durtlang ringe Friend fall là lâu hàm man chắc đấy goal lâu chắc luôn thôi
Felki makan itu di kana cross. Oh. Tuna hian fans player of the match kan thang don na voin Inkhel a khel tha fans na anti ber kan zot don ni le voina tunge Inkhel chai ti ber Felkima emo Felkima Parkia Felkima de Parkia Rikia kalau thang. Oh, Ricky kan thlang ve nge. Oh, ke po Rikia. Ricky à. Rikia ko a khel tha ka tia ball khop thaya ball a sempo a finger tia ball a finger tia chon urki hi a khel tha ka ti ber du ni hmuna chuan. tu Argentina chuan on captain Rikia Vina hian Urikia khel tha ka ti ber. Felkima Rikia unwa hi tak mo chuan la khel tha ka ti. cái xe lầu tụ plei mà sao cái xe lầu xìm xìm á nhưng mà sao khel sao khóc mày Ricky ni mai. Rikia so khel tha kop mai ka ti. anh phật om vết Rikia Tuntuman game ahi chuanin hei number 71 so game dominate tu dewa chuan kan ngai ve deuh hleka nei Joseph ning ka ria mom number 7 hi atha ka te ma se captain hi
a captain hi a lu ka ti 71 le 71 hi number ka hrichi rawa a min ka hrichi rawa chuan pariki re hi lai hianin a in thlop try ka hriamo I kan goal nor vela hian hei mun nom ka ti ami mal chuan soi thei ka nei lo a kan matong te wi an tha hi kan ti khopa lelamin a goal turan lo ven char chunga goal khatan han khung the ka kan matong te hi tha ka van ti em chulai chu ka soi me te ami mala soi tu ka felo chu ni me te se I felkim hi keima chuan mo felkim hi khel tha ka ti ber chuan marka sapo khel tha parikia ke chu ufk cái chú trong cắm cả thiếm về bắt đầu Kia trái tim phải sợi riêng các bạn đấy. Riêng kia trái tim phải. Người mau gì cái lại vụ bi cả U fel ki ma ke ju. bo kima fel ki mà lại marka sa cái chú fel ki mà Win Durtlang le Chawnpui Inkhel Durtlang lampang atanga kan Khuangpu chhehvel hi cheng zanga kan pedon ani pu pe ka tuna cheng zanga kan lawin thlanang lome kan ti thei tok Durtlang tan kan lo ti ve hello man cheng zanga hi branch wai mi ti men kol na turin manager ten na min lo han let sak thei chuang ka lo mo tang ro pui le me kan lom nu tu ke Win Chawnpui le Durtlang Inkhel prediction hi mi somruk pangala in an siama chu mi zinga chuan mi paruk ten an soi dika tuna hian kan sub committee member pudu oman alo pot don ni hele sanga mama adong ani Win Durtlang le Chawnpui Inkhel fans player of the match kan thanga chu central YMSI conductor le Durtlang YMSI conductor pu sompuya ron sponsor ani chumi fans player of the match mi puite na khel tha an ti ber dong tu kabula hian adinga felkima ania veina I he paisa kan lo hlan don ani Thank you. Ama sai ko che tak waya Durtlang mi puiten kha le bi pui tam tak mai ron kal khoma player ayo in chunga lom thu kan soi tak beu ni khati zong kha voina kan hun man thei ani a kar le thole ni a hian Rajiv Gandhi Stadium a kon pui veng thar nen kan in tum le dona veng mi puite kan in mule cheu don ya